From Taraweza ukhala kangaka wenze njani? Mdala emnandezi ungathi bana nobunzima empilweni yami kodwa ke seniyozwa ngengoma nansi ingoma. Nasi ingoma madoda nayo uthi boys mdlazi the great sound phansi khona leli bane emagushini amnyama madoda. Lesweni ngokubaba wayeze neminyaka eminingi yena wedlule esweni mina ngadabuka emoyeni wami mhlazana ntsholo ukuthi umama wami yena sedlule esweni ngokubaba wayeze neminyaka eminingi yena wedlule esweni namhlanje nxebe senhlizweni yamadoda ngisengiyolidlulisela kuyo le ingoma madoda okwasho umfana kaMamkandla lapha wathi into yena emkhatha kabi uyidlulisela kubalandeli ukuze liphume leli nxebe lisenhlizweni yakhe anthola kahle mina ngadangala emoyeni wami mhlazana ntsholo ukuthi ubhuti Elina yesedlule esweni ngokumama wayesaselonyaka omunye naye edlule esweni mina ngadangala emoyeni wami mhlazana ntsholo ukuthi ubhuti Elina yesedlule esweni ngokumama wayesaselonyaka omunye naye edlule esweni futhi nxebe enhlizweni yami madoda ngoba ngakhuliswa ngabafowethu madoda emveni kokushona kwabazali bami madoda impilo yami yaba nzima kakhulu ngithi ukubonga kibo abafowethu laba abadlala indima enkulu empilweni yami madoda angeke ngize ngilikhohle abafowethu noma sokunzima kanjani ngibabonge bonke abantu engihlala hamba nabo emculweni madoda bengitutuza bethi mfana qini idolomani kulo mculo ngoba lapho suka khona kukude mfana yami indaba yakho mayibalisa ishanga phakathi enhlizweni mina mbonga yena uphethilo naphethi ngoba abadlala indima enkulu empilweni yami ngoba bakhulisa kanzima empeni babazali bethu sebeshonile mama mina mbonga yena uphethilo naphethi ngoba abadlala indima enkulu empilweni yami ngoba bakhulisa kanzima empeni babazali bethu sebeshonile mama Mdlazitha Bramuza lapha madoda Danieli omdalo mnandesti ibabonge madoda bonke abafowethu laba abangiseka empilweni Nkosi khona umdala omsazondana
Yami zo bafana baya kuluma batu bramuza sempara utura manje kodwa utala waqula nonsizo madoda